Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Ṱivaʻi. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚑𝚘𝚢𝚅, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚟𝚑𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚟𝚘𝚢𝚘𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚑𝚘𝚢𝚅, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚟𝚘𝚢𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚟𝚘𝚢𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Ia, ia le tu nei TAEAO, le o tatou au nia mai nei aso fou, ia i le alofa maleanga le lei o le atua. Ia ai le i amataina la le tatou polkalame nei TAEAO. Ia o le atu ina atu alo ia le avanoa nei sunga ia pasta, misa ia na te sau ia i se te talo, ia e amatai le tatou malu TAEAO whalenga. Ia i nei TAEAO, ia maleanga whalo alo pasta. Lava le klu, ia ora te nei tatou se talo ni TAEAO, i whai Glory, hallelujah. Mo matua ngā ia te oitama. Ia lava oe matou tua. Ni whatua o ia le e matou. Atu whaftaita mai whanunga leo TAEAO. Glory, hallelujah. Atu whai meleni TAEAO manuia. Sa mo matou fisi marodo ngana. Hallelujah. Whaftaita mana lo tutu. Mo tue whanui nei matou leni TAEAO. Whaftaile nei asu fau e fo i eu. Ilo matou ola whapapoina le asu. Glory, hallelujah. Ola ngatama. Whaftaile soifua i le ola. Ia lava oe matou tua. Whaftaile wha marolonga. O ia tule viinga male Whaftaita mai te le tula whai Ia a te o matou. fio le nei TAEAO. Tele Glory, la mai hallelujah. uma we sauni matou. Ta mama tu tua tio lumale ne yaso mon fuanga. Hallelujah.
Tangata malana ya tia. Lava singa. Glory, hallelujah. Fai walo filima. Au tangata ili ne ya sota ma. Tau tai oi. Mwabua oi o ngatungu oi. Muri eme o mama tuti fai. Talu tama ama taina fai au nanga. Glory, hallelujah. Global Kingdom. Ya tātou ma oe manu ia mea umata maaf so soani mai o ngang pa ia. Hallelujah. E te whau, e te so soani. Porkona umata maale ni yasu. Anga leisho matua tu pelo sabo. Praise the Lord. Anga ti matou, tino kriso tu e fia nei la langi tama. Tātou ma oe manu ia mea uma whamangalo matua e matu semo matu whale tō. Glory. Tābara bole, mandi elo whingani. Manu ia mea oi pokalami nei, o nei, matu umalava. Ya alu mana mana lo. So soani mai o tama. Yes. Le matu tatanoa. Praise the Lord. Mo pe si fa manga fa lenga. Matu si au ngai pe mo e mo fle. Ya te elo vi inga nei se o fava. Amen. Ya. Vi ele tu nei ta fo. Ele manatu male talitonunga ia o la fa ia lo leo. Pai mafonga tau mori foi suisuna ti fafia ngai nei ya pasta misa ropati e fapea foi ya mai coretta ia in nei ta fo ia ma tau te fatalo fatua i malenga fa lo tele ia i lauta po inga samoa ia in nei ta fo ia o paia mo sa mo fangita samoa ia o le ale to o la ia sa ma to talanga. Ya, mai le pa ia na fuai pa ia uma. Ia matou te whaataro whatuai. Ia maleanga whaalo te. Ia ine nei tu la le TAEAO. Ia malole so fo manuia. Malole lange mama. Ia i lau whasausaunga Samoa. Ia ine nei TAEAO fo, mane nei as fo. Ia wa tātou au ia whaatasi mai i le alofa. Maleanga le lei o le tātou tapa au le langi. Ya fatalo fatu fo ile au fa inga luenga pa ia le tua o lo fa pena ona fatu na paulia ia i tuli manu e fia how te ronei ia le ngata lea o tulu inga umo le nei larulangi fia lava o au mawai mata se ai se i tulo walo mata mafana wa Samoa no le tala inga o le tala lei o le malo le tua ia matou te fatalo fatu ia maleanga whaalo alu tele maleanga whiwhia nei TAEAO fau. Ia te oe le tangata o le tua malo wharitua. Ia ili nei TAEAO fau. Malo soi fua manuia. Ia malo le whatoa toa i le ngā ruenga le tua. Poi pēr le vi inga i le tua. Ia ili nei i tū lao le TAEAO. Ia whatalo whatu fo le tino keriso. Le au pa ia, le au pele, le au whatua tua uma. Uso matua whawhine i leli. Ia i le nei TAEAO fau. Ia, malo le tatalo. E le manatu ma le tani tonunga o lau tatalo. Ia lea o lo maua i fo ia le malosi. Ia whapena o na whatino ina ia le nei fo i au nanga. Ia i le nei fo i tu o le tino. Keriso, ia le ngatai leo wo mapa anga le klopo. Whea lava o e fio ai ma e sa ili malo ai tuli manu e fio nei laruangu. Ia mātou te whaatalo whaatu, ia te oe le ua pele, ia ili nei TAEAO fau, malo soi fo manuia, malo le langi e mama, ia le tua fo i se whaatalo wha. Ia i au na le tua, so sunga i whawhiangainga mo lato whalitua, ia ili nei fo i tua le tō vini le tua, le alofa tu noa, ia i totonu o Aotearoa nei, i o Amerika Samoa, i o Polu, Hawaii, ia manisi atunu o le Pasifika o lo whapena ona iei ia nisi o la lao nei fo i tu o le tō vine le tua ia whaataro whatua i la ia tō sunga mo tō whatua ia i nei TAEAO fau malole on sai malole whatua toa i le ngā runga a le tua ia wo mainga ia whaataro whatu ia i le tō tapo inga i nei TAEAO fau ia o se whaataro whalea ma se whaafeilo ai. Ia whailo leo ma whonga tamu moni. Ia i pa ia o au nā le tua. Ia i le nei TAEAO fau. Ia lea tu ina tu lea wanoa nei. Sunga i whawhiangainga. Ia e whai atu ai fo i se whaatarofa ma se whaafeilo ai popo. Ia i le au whainga runga pa ia le tua. Ia mese o lau whasausonga Samoa. Pasta,
ia tu ina tu le minute nei e lo songa ia fai foi se sau noanga ma se fa talofa ia I le au fai ngaranga pa ia le tua malanga fa loalo la ave fa lo I ta malo fa lo dia ai se fa talo fa la fina lo na to fa le tu ia ia le tua wa le wa su mai su mai fa sia ia Salo le la ta o luma foi la so tai au le to su mai ve au tai morning fa mau morning ia sa do ia la sunga ta lo fa le fa we to le tu misa le tua ai mo lo ia toi ava tu ia le mo fa tu le mama ava ta lo fa ia le tua ia I fa ina na to le tua ia me foi ia a fa pela so fa ferainga tua apostolo ia con ele di evangelia profeta toi ina a tele fa ia ona sa lo ia luia wa'o ia missionary ele di oe o lo o ngā lulue I le whaalau tile ina o le tala leo malo le tua ia mātou tili fie nā tālo whawhawhenua I atu le ni TAEAO fau ele tua after I le tua mo whai nea wanoa ni la lao le ia em whai ona whaongai nai whatauwa ia e au nai pēr mo e sā moa e ala I le tau longo ma whasoa ina o le tala leo malo le tua ele di e sui au tau o Fai tu ma fai nu malava maso. e sa lo E le ma fai fo io na se lava la ona ma. Ma le ala fuale umana au mai el tatu di fao. Le ala foi le ole. Ole na fo ya e au no fo te ya e pe na ona anga I mai ai tautua ya ile au onanga ko fina TV. Ya wala vale wala wina le tu tatula ya male fatala le ina fo ya o yo lo mana ambiel tala le yo malo ele di ila ope yo le anga fi fiena ni TAEAO ya ai atu fatuli mama fatalo fa malo fa mandosi malo don sa malo fo fa ya I so gini ma atula au lo pina ona ngalue ya wala vale 𝚟𝚒𝚍𝚎 ya ma de tala le yo malo le tua lo se Oi, for fa pi na ile na tu lima fo ya tu ina nei ya pa ne fo ile sua yo sua fa fe nga nei ta il mission ko le mission ya e fa man ya mai le tu ile nei TAEAO mal ta tu a po kala mer malu TAEAO fa le nga ole masan ya tanga sei fuai ala fa I mai lo TAEAO ai or breakfast la ai sa wa ya ai raftai de o nanga le ko ki TV ni ele tua e le o fa pe o fa le to nu le serving no por maro TAEAO ya wa fo ia o ma pa anga fo yo pe la na ma fa mai pe le wa fa ina ma fa tu mana so ni mai le ni aso mo tu klan fu ma fa la fa fa Amen. Ja, maar lo fa tai lo sunga. ele tua e sa Sa lo mole. Ai foi lo fonga ma. ele di Fonga tato lo nei. E wa foi le tapo inga. Au fa penga so tato wa tunu. Na so mo tam so se lao. E wa le mai mo mai foi ni tai. Au te lo le la tato se tato fa na tu masa. Ma tato fa malo. Pa le wo mo na fa fi lo ile so. ele tua Tai tai tato ko fa. Monima fa maoni fo ile sa unga fe ia ele fa ingo fiele sa ili ngole ele ma tua luta ya fa le nga wala wale moli na to se me ai su fe filo ia mata ngo fie ana ngata ia wale fe nga ia o tato wa tino u te ma faiva ma la singa ile aso mle aso ia fa tai to ile to tabo ia le anga ia tu tato fa ma lo le TAEAO ele tua la to ma la volo o fa pena ona fa no taimi to lungo pena ta fa ilangi lo ia ia me se ele foi no tua la va se
𝚟𝚑𝚙𝚢 nei ke lope o maua mai ai le malu TAEAO FAALEAGAGA. Ia malo le usu. Malo le soifo manuia. Malo si foi le vai asu. Mga luenga nes, le tu. Ia le o tātou anga malia atu le fai unga feo le vai asu. Ia malo le tau. Malo ale le whaalongolongo tinga. Ia. Wa nisi o atunu e pe o tātou atunu le fai asi malulu. Sui tau. Ia le tua. Sui foi tau teimio sama. Ia steime. Ia. Ele umatua ia. Fasi usi unga tau malulu. Ia. Ia me se foi nisi o atunu pe o le atu Europa. Ia. Sili atu foi lan malulu pe o tātou. Ia, moli Ua e pa tau maoni tunu pas. ia ua tu lolu na ngana ua ta ape masana lau tangata sa moe so si tu e fio ni lau lau. Ia e fatalo fato ni TAEAO ma le tātou Ia. wha malu. Ia, tu atu iau au na ne iau wala tātou wha manatu masangi o le tautua nā le saunga le mu. A o anga ia Ia. ia tu tātou malu TAEAO Ia le le aso tua. le anga whalo apu. Ia, mumua, ia ona momoli atu ia le whamalo. Ia tātou sponsors. Ia naua e tanga ia i lungo le tātou screen naua iai. Tai pe o le UP Group, money transfer, ia o sunga le lipule, me le whatua whapel pa ia o le au whenga ruenga. Ia whamania tele le atua, ia mise fo ia le Serve with Love Catering. Ia sunga le lipule, ia luka me le whatua, le pa ia o le akalesia, mo le atu le whaftai tele. Ia la tau langolango, ia mise fo ia o le tutu mai o tau au. Ia e whapena ona anga lelei, ia ma sosoni fo i nei ministry. Ia awa lava le tala ia o tala lelei o le malo le tua. Ia le ngata fo i lea, ia o le Provo Tech Automotive. Ia le sunga le lipule, ia madwa ia o le awhainga luenga. Ia le ngata i lea, ia o ekalesia. Alo whapena ona tutu mai fo ia o lato tau au ia anga lelei fo i. Ia awa lava nei ministry. Ia wale anga i luma, ia o le whamamoenga ma le naunauta ina ia lawe ina ia nganga o si o tātou atu pele o Samoa. Ia tele ni nganga o le malo le tua, ia whaakele le malo le tua, akele le malo le tua. Ia uala ikiki le malo o Satani. Ia mori atu le nganga whaakele ia ka le sia ma o le au le laulawina atu o ia o tō ingoa le TAEAO le ia ale o lilo ia o tō silifanga le atua ia ma se fo ia o au na le atua mo la tō wharitua le atua fia pea ia e lango ina nei ala leuma nei ala ata ia o le mātou whamitalanga ma le mātou tatalo ia matua whamanuia le tō suma au na le atua mo tō wharitua ia ma se e ka le sia malava o lo whapena ia ona lango ina ia ili nei ala leo ia i aso taitasi whamanuia tele le tua ia o se tualalo ma se toe whamanatu nei TAEAO ia i nei o tātou tangata i leo sufa i whiau mga luenga nei aso e manatu e nisi leo ngā lue le taimi nei mai se i lato lesa ususeu i le TAEAO ia ele manatu ia lewa e ngalue le taimi nei ia o se fautuanga ia tautua nā ma o le sao ngale mo ia vai le lei o a mea ua whatonu mai ma wha sino mai le company ia o se vai se itulo ia vai po o se vai sao na e te whaonga ina ia whaifo i on gloves ia whaifa leo gloves a whaifo i o whaonga ina ia le ni mea foi lea cockles po ni matatio ata o ia male pulo se tulo ia o mea mai e watu ai le fautuanga ia le nei foi ia la leo man nei male manu TAEAO nei mo o e tonu fai ngaru tau tua na ma o lo sao ngale mo ia fai foi e faunga ia me foi o kavai e lo se tulo tono nisi o whaiwhainga ruenga, ia mai po whaide leise mea e uwhi ei lau sei tu lau, te ua pa uso lau kongo sanguisim, ia malea nganga whalawalo, ima mea malawa whapena, ia e fwoi nisi o mamalu si o tātou o tunu, o lo o whewai i lunga o le ala tele, whai whaatau matulanga whapena, ia o le whautuanga, ia mai whale le lo saunga le mu i lunga o le ala, le ngata o lo saunga le mu,
ia ai whapena le saunga le mu o le isi o uso a tangata le te lua to lua ia I lunga o le atitele ia I le nei tu la o le TAEAO ia vai lei lau whasoa aua I te tango fua I ni mea le o ni mea e patino ia o ia e awhaina ia lusoi fua ia ma se pea whai oe o se keusiano se whautuanga le avatu ia te oe le lava lau whasoa ia aua I te tango fua I se mea e awhaina ai oe malo o langa keusiano ia ua e lilo le vai tangata ai le lilo ta ua sila whanga le tua ia pe o nei whautuanga ia mai se au le vai le lei o lau sa le lei taimi nei tau o tato ia vai le lei tu lou po o le lei pa o lau tavale vai po le lei ta ofi vai po le lei le ea ua leo o malulu le ea mawhanwhana ia vai ia tioata ia matulanga o mawhapena o whamalama ia ua malulu le tau e moli ia alo mawhanau le aonga ia ma le te leo nisi mea e whautua atu ai whatatia atu I o taftafa ai le ngata inia ia ona I o tato uso ma tua whawhine o lo whapena ona whaia ia ngā luenga o le tausinga o le ainga o le whatu ainga I te tonu o maota malawa ia e momori atu le anga whaatai whamanatu atu ia te oe a whai o e tausia ni matua ia tautua ngā ma oe o te mine o tauna uma ona tali li sua o le TAEAO a pasta ngala pō ta pena lei se tamaftanga na I matua ia ona whai e leo nisi au fe au ia mau fuanga I nei aso ia o se fautuanga lea toi whamanatu atu o se whamalo ia whatatia atu I o taftafa ia I le nei tu la o le TAEAO ia maleanga ngā whaloalo ia pe foi sisi me te lua fia so soni mai ai se mea ua pa ua tu ia te au ia e tatu tele I anga ia tu I te tatou pese lea ia e wha mātango fia I le anga ia tu fo I o le malu TAEAO whaleanga le nei TAEAO ia e mana ia whamanuru atu I nai pese ia mana I musika ia e tapena ina I tatou ia le taime pa ua tu ai ia le upo le tua ia I lo nganga nei TAEAO pasa ma pasa e se me te ua pa ua tu ia tau ia nei tu la TAEAO ma le anga whaloalo ia le I tu natu le sunga ia misa le TAEAO mana ia tele ma le tatou ia I le whamanatu a tatou ia le tua sa ita ua le au nanga tatou Protect ia pele te whafunga mai le TAEAO ia tasi leo tatou au nanga le siaki ina lo sa ia wha pe ua lua tonu tau sanga o pa ua tulou o lo sa le anga alua ia le si kolu kau sanga ia mo sanga le mu ia afengi ngai mankau ia sai malau whainga luen ia pe ki alfo siaki lo sa pe se me wale tonu ia le tua ia siaki fua lo sa na ia whaiona a watu fo si fautuanga I me tau ona whale leia ma vaenga tonsu ia ma tatou UP Group Money Transfer o le alawa tatala tatou ona ia le ni e te suma I nei ia au ase tu pe wha moli mo sa mo ia wale o mon matou tuna I masua le pule li bis sa fa pe ke suma I ke 5 ia e o maila I pito le e ku se fa ngale au nanga sunga ia le ti e o mai ngai le au 5 a fa pe fa so wai ia ngai alu le tono tatou ofisa auto ko ka isso le la pa la pas le la reception de se ina ia e lua ia ofisa ia o vai ngai le nanga tatou o le me le fifa sa o me le sa no me basta foi ia mo le ina ia mala masio tatou tu fa mo e na o 5 teni a 5 tamai o pe oi que vai ser mai é que 5 é foi pas que vai ser mai ele o te suma o na o 5 to vai tá eu le fie fa mala foi ia wale é tudo tau de pua mala foma alo soi fa mala sa o ua le no sa ua maro mana to ine ro to 5 to ine ale fa lo no ki le 5 to pasa que no é como fai a liga fácil o le co 5 le vai a que yo me me fie 5
Mana ia Ia le le tua. vai ngale ne ta ua ile o nanga le ali. Ko ta vali. Ia ia le tua. Ko ta vali le si vai ngale ima. Se ma vai. Ngora vai yo me ta vali si. Ia ia le Usman tua. TAEAO. Vai asi kwa ora wala le usman. Ai fa taia o ngole. O hita so ya. Ia. Ia. Ia ngore. Fa ola le hita. Ma fana la itu ta vali ko ki ia la ka vai ku fa fo. Ia. Mea. Wala o ia ni TAEAO na fe singa maru ni sila. Ini kilani me fo no batu. Ia. Ia le tua. Ta ua sanga le bua na tu un safety. Ia ia le tua. O sanga le bua me tau ia. O le fu tu a o ngata biti. Ia ia le tua. Ia singa me tau no mata tu e fu ta to matu ai. I ai no i fale. Po pe mo pala kama. Ia ia le tua. Fu ia. I tono fale wai. O sanga le bua ta biti ia o ta biti o no wa. Ia le tua. E mana o mia fo ia le to ia e to la o to biti ala e o malo sima. Ia. Ola malo. To la o la de ta to matu e to na matu tu e fu vai tu fa na u e fa na right. Ya le te mia ma to fa ti ti fo le fe wa i o maru. Ia ia le tua. Se fa me ye mo le maru. Ai a fai fo yo o mo ile. Ile te wa fia o yo no ta. No, mia fo kan vo le mask. Ia ia. Ila ia mo mask ngale sa ngale bu o sa ngale bu se so tata Ia mo tua. ia le tua. Ya o e fo fo ngale. O si fo tua nga po ya le ya mo la fo ngale. Ia ia le tua. Mo mo le. Tango tanga taila ngai lunch. Ia. Ia. E sal tango vale de si la chades. Ia. Tango tanga taila ngai lunch. Ia. Ia wai ia se su e kwat sa isa nga wai ko ia. E ro sanga ngora ala ufa vela. Vai eu com a com ele gotiu, ela foi ver lá. Ala fa vela. Ia e. Ia te ko lar sanga le bu ni cha mo ni asu. Ia le tu. Mana e tele tu langa le o ila u sa no foi le pasta. Ile mele o le alu atu fa fele tanga ta foi le ke va ia ku ele ola ku moselans o se vai nga foi le ia lo winga lo tala pa fa pe o kai ka o le kevsiano o le ta te alu ku foi le malakalan si le nga fa pa ka foi le i fanyia ka sang ni se fingi fa lau a ko ale ka ke anu kai o le aso so soani foi le ma se ale le o kevsiano ma le fa tu ale mai mo mai tai au ne ka ke fo ia se fas falau se si uso pa vai tu le o la como se lance ya pe ka singa vai nga foi le ranga le o e tau ka pena lo mele o al ku fi uso le lance ala o mo fa vele le si va tu tai au ma le fa so ranga samo ya e ni fa tu o ya mer Ia le tu. Le o pe la tu ke sia do man lanti ala fu fu mai ma di si ku de sen. Ia le tu. Ia. Idi si le angore. Ole ofa. Ya ta du ngor ofa a fa mai le. A mi si le vai me la trata. Ia. Se le tamari e wingone. Ole or ko ingale le. Ia. Se to ole tamari e wingone po ole. Ia. Ka wanga do po. Fai vai. Ole tamari e wingone fa makade sko ingale. Ia ile pe fe mai le. A o ma o namba di loto o no lo fisima. Ai manga mira ko nga fisili funga le fisili. Fisili mata ata. Ia. A nga fisili funga pe fisili fefus. Ka o meia ai usa o fisili. Ia ai fia fusua. La ga foi si tanga te o ku mara kola. O ko le fo ai ma fa fingi o ele ai e o ka vai foi me fa pena. Dia nga sauro le e foi me fale va tu le tai a soli. O ki fia. Alele ayele lansi le ale waru ku fai. Ia tono la e sa o le motive le nga fai. O le alofa ia o le asisi tu. Pio le ala na le wa
Ai ia le tu. Na e va ai pena e ai. Na uva. Avale soi. Soi. Le vai pena e fai a foia. Avale soi. Tu sa le ufa mtala mene to ina fa fa tuanga. Ai yo o aso yo fa ngal venga to. Ia vai ka lanchi le ai fia tau sanne so le ai ma oi. Ora to no na oficina. Pena va ai pena ai. Wa le fa no ku pital no but ina experience we sa we me yo. Au fa ngal venga la mate. O ta la vetala tele. O me no fa ngal venga yo me le vale. E queria no saulans. E ka penga companhia ia le vai nga fa companhia Carlo Lanci o ia ai fua ingu fua e pe o me na o fa mala matu foi lo sunga o lua no ka ide pe se me fa penga ai ma ia companhia ne nga o sa finga ro nga o mala vale le ai fua ingu fua me mai ai fua ia o que ele faz se me fa penga please pasta Oye, ele foi a missionário o what malo lunch for. Ele la companhia de foi ngalo nga ele o mangi lunch e quero que ai foi eu Ia ima fai ana fai sa misiona foi ngale que agora fia de lunch assim ele aso de lunch puxa pisa por aí a companhia era comer ai com o sala o comer ai com ku era o ngo curio companhia foi ia kapaka le ku o le va con la le o lo ai foi le o kapaka que la ku foi pele ai o sa o ia viere tu ni TAEAO ia passa e ma nei foi ia chama lo stato pesi nei tu la le la ka wa nga mo e pasta O mana yo tatu fatunga le la tatu woi. ia Tatu foi mai. Tatu fa malo lo tatu ai ngai lumo penga tfaila. kong O ia inisi le mai mo mai lungo skai taho te mine. E inisi o lai mai mo mai toto no lunchroom. E foi inisi le mai mo mai se paka. Pe o te mantua te mine o le holiday. ia Inisi le o sa vali tu lo. Ave le fa na wele le. ia fa marskingo Ia. E foi inisi le mai mo mai tono le mo. O le fa singa fa tau. ia Ia, manisi vai ngau ele yo iso ilo. Fa mai por fatunga nei. E mana o Yesu ile fer fan. Tali o mai. Ia, wal fa wino tato au na. ia ri MALØ
Ya, malo le on sai le o toi tani mai le fa o wino tato por kalame. Ia po le malu tai o FAALEAGAGA ia I nei tu la le aso mana I tene le pese a pasta. O le ase o onga. Foi le ma se vaenga ta ua foi le o le tau momoli mai e pese le tai anu. E tau la mone o mai Yesu. E tau la mone o mai Yesu. O le alo le fifi le stangata. Te maho whauro ia Yesu ma le lofo Yesu. E tau ronga. Whangalo rong whabanga. E wao na tua na Yesu. Vi ele tua. Pela upo se o Yesu le atoanga. E tau la umame umai tau la I umame umai Yesu. E le o fai o la po wa por que Ia. pe. O Yesu. Vi ele tua. Tau la mai. O atoanga le fa tu tu. Amen. Vi ele Mo tua. ma we pe. Ia vi ele tua. O Yesu. So por ara ron mai ele anga restanga tan foi. Ta ti ma ho fa o le ro fa Yesu. Ka. Tau fai rola e fa o fo ia na tua ma. E loto mo wala lo ke o so wa Yesu la mai. Amen. Ma da ia ke se ma le fa tu no oi fo le. Ke original pese le. Mana ia mana tele ole mana tele pese foi le ia tau ole si tai peila ole mele wo e sau no foi le pasta foi le wo e mentionei le upu le fa pe ole mana tu le ka umer pese o Yesu le atoanga o Yesu le atoanga I la fa no le pese male tu si le ka ke le la tato wanga I tato fa so I tai au ni pe fo ninga mai linki e le pese le e linki I le pese le wa ta mai pasta foi le le kusi le la ka ko I upula I fa pe mai fa mai o Yesu le atoanga e moni fa mau ni po pese o le si upu ma ngai le ko o le upu le ta o le felo fani le tu tonu le kasi se upu ma ngai le tonu le pese ia ke uia o le winga nga le wo fa tu ese ma ngai o pese ale ala wo esa no moni fa mau fa mai o Yesu le atoanga ale ko fa mai foi le si versa le o le si lyric ole foi le pese mai io to ia felo fani ka kikino le upu le felo fani ia e link mai le upu le I tu I fo I le upu le fa pe o Yesu le atoanga a tato no fo la ma fo le upu le o le felo fani o lai o nga tonu le upu ka o le alofa ai kango la se le alofa mai kongo le upu le o le felo fani ai ko ko nga makai kusi fa nga o le fa male e male nu male I o longo winga ale se alofa kongo le fe alofa nginga nga o fengi a mea tanga te whai. Fua fo ila I upo pese mo Yesu le atoanga. E mongi mwha maong. O Yesu o lea ka o lea lofa o lea tua. Kai pea o mau ia mo kako masangi ia. O whapea lava o na lofa mai o lea tua. Wa I awinga mai elo ngā lopele ko kasi. Ina ia le whano se tasi whatutua ia te. O Yesu. A ke kino fa ile le kusi o le winga o tana fa ile le pe o kulikulia ko ia le ma tanga o fie ke le pese le fa no ma le mele o sa no ai fo ile pasta o ke kino ala ile maule le ka pe le fa cha wina le mau a pe o le wa mata mea ma le pese le TAEAO ni ile ato o to anga o mea o Yesu o le fealo fanginga ka ke maua o Yesu ale aila se Yesu ko kongo se fero faringa ma se mafukanga po le loku po le ainga po se malo po le alama ale o nga tonu o Yesu e malepe nga ofengi ya mea ka fai saule ko inga malelo ma ko fai me la ofengi o mai le vaenga le ainga fai me la fengi o ia ofengi ya ma pepelo me mo
le ai ma se fealo faninga e mau ai. Ai sea, ma foi sea, langa ele o iai la le alofa, wa se i ese le alofa, wa le ese i Yesu te tonu se mafutanga, po ko kongo se ainga, po ko kongo le ekaresia kesi. Ole makua i mangai ao, o foi le upo pese ia tau, aka ko fua foi la i inga ua sau Yesu, whamai o Yesu ole atoanga nga o le kula fonga. Nga a kole nga sau Yesu ma le upu lea ma le alufa, sau a fifi e le kula fonga. Nga fifi e pau anga le upu. Ngo nga fifi e a kole kula fonga, le nga ola mai ele ngu, nga mai ele kua ya mo se ola mai ele ngu. Se ia o mai e, whamai ole tūla fono, ole taita ma se ia o ia ke wiso Yesu. Le ala ua whanga mo soi fua mai lo Yesu le tino. O le aka o le alofa o le atua. Po le aka o le alofa tu no o le atua. Sau loa mako e a fifi le lei ar kako kula fo. Ile upu le kasi. O le alofa. O le alofa ngā fifi le kula fo. Fuma Yesu, o ke le saula e tala le tūla fo. A ia whaatau nuu le tūla fo. Ile upu ale kasi o le alofa. Pasta ma pasta. Ia pe se au le koe whapopoko fo ile le mātango fie ke le ole. O upu le tu tonu o le pese, i la wau whanongo le, ma vava ia tu fo ile le kusi le la kako whai kau. So le lingi e upu, ia le pese le TAEAO, le mareanga whanongo, pasta ma pasta. Amen. Ele i sau noa ia misa TAEAO, e upu ia sa tatu whanongo le motu TAEAO, me whapea e. Le tu mai lunga tatu ainga, ne i MALØ sa tani. Ia. E i uwale le taui. A wao Yesu lo ta uni matanga. Wow. Matango fio whatunga. Ia moni ia le whasoa le TAEAO. Vi ele tu. O Yesu wale o mātu tonu. Ia. O mea umara. Maranga whanwalo, pasta. O le malu le. Yesu. Vi ele tu. Malu le tangata. Le naita wale pule nesa me le tino o le fifi. Ia. Au ke maa ke wha upupore kike koe yama le upule o le fusi. Ia. Sa le whai mai ia le te ina le tino. Ia fifi me umai le alofa. Amen. Ang mga orore ko wha upupore. Era me le fusi e ko. Ia. Whamaon. Fusi no whamaon. Ia, wane ia. Ia, wane te whengi penga i ka ua. Ia. Au ngā whamoa whaupo whesa o upula le whengi. E peia kau loe mo me upa palangi whangora le fancy. Pei kau au mai e kaku sa moa le upula le whengi. Ia. Fancy whanga le fancy le vai. Ia. Au tu atu. Atu le fancy. Ia. Ia le tu. Ai mana ia le. I mai ngara o tatu. Au noa mana le wha whengi lo. Au le lofa. E le ngaka e fifi. Ia. So e fusi. Ia le tu. Lang so se a fifi e tonga fusi mak. Ia. A fifi. Ngā maro le tu atu e mana upura o le fusi. Ia. Fusi mak. Siolo. Sio nā tonu lau e mawanga mak. Ale upu e tutusa la malisi upu tato ngana sa mo e fasi tele o le wa fuala ile va fo le uso Ia. pa fera upu le opo wa pe tau tal fe unga fo i mo upu le fusi ia fa pe le te lu militino ho atasi malisi us e la ngona i lo kango opo ia pe o fusi ia Ia fa koi foi. Ai tu pe lo suma le. O le upu le o sa no e pasta o le upu. O tele lo ala ya o ia po le a. O tele mala mai foi le Ia la ngol upu le upu e sa me le upu foi le ma upu o le uno. Ia pe se au tari pupu atu le pasta pe se vai nga foi le pe o upu le ofisini ngia pasta. Pau na o le me le te tau lo ya. O le fusi e mwhai nā palai tangata. E whai nā palai se metotino. Ia. A o le opo.
E le pala ia se metoti. E pala i lo tangata le. Ia pe wa una sa un ko va ia ngai de singa langa de wa mai sunga fi ia le opo. E kau va kusa mai mare fusi de o va tua. Ia o le fusi la e fusi tangata e fai fusi ele e fifi. O le fusi le na e saunoa i foi le o lenga e fitalai foi mai sa ua pasta le fusi le fusi o le kasi le o foi le mea tau se le va enga foi le of tau ato to le mai le tu ia ai ele mawaila i le upu le upu se ku se tu atu pela e sunga ia pasta ato no langa si le fia pe o se va enga foi le of tau ato to le nga mai le tu po a fia ile opo te tonu o tau foi e ato tole fa mai o fo to o fu ato tau ato to mai le tu le ala e ma wai bi ile upu le sa no mai pasta o fusi o fusi o fa ma ya la tu pela wa le u kari ko u ke lo pa wa me re ke lo le opo e sa me le upu ma opo sa me le fruit me le a se ku wa pela wa ato no la si le fie pasta ia le winga lo loto le upu le upu mare nga fa lo te lo la sunga mis fa fo me fo tato ai o fa lo kala ko yo o le mo kwa pe pelo o patu ape pelo ato ia le la utale tu pe o le mafua anga no facility o le ma ngai o io le mata ngo fiel fa so de tao sunga to ina le tino o male sunga fe ya misa era le upulenga mention le sunga ya misa o le fancy ia tato fa peritania ina la le upu o le hak ia la ngo fe ko pe pelo to ina li misa o le fia to ina haka o pe ma fi lo TAEAO so se TAEAO mate o mai mata le o nanga we hak each other ia por fusi fo because we are brothers ia la me ko po o si me le o faro o de no foi met ko ingo de o po e sa me de mau i o kere lo po o fa le ka mo we awa o te to no me o pura de o po e pe se e sa me de o po foi ngale o le fa mau popo fa mau popo mai ka mai ia o le ata wana tato o tua le roko o le ia la fa tu fa la si o tama i sei fa o mo tali le tino ia la sunga to ina ia sa no tu na tu le la sunga ta tele o tato fa tunga mulmul le ta pena tato malu le ta ele tu foi la tala le upulenga mense le sunga ya visa le fancy ia longa winga e kusa foi mo le pule le fake ia kusa foi mo le pule pe o le fake longa winga kwa fa folinga ia pe o ko e ma lo si me wo le ba nga yo fa lo longo i ale stupid e kusa se kwa kula ya sunga nga ka le wa tala ele tu ne ta ia sa no misa pe ise me ole ta u fa lo tu lenga e ta u sa u ma ia le i fa tu foi la so manatu le kiki de u yo ne po le wo umana e sa no ye ia ole ia ole upulena mai ole fancy mai fake ia mana ia le mana ia le e fancy ngare pi fancy mai fa fo ai ia da le e pe se le mele ti va ia tu ia o tu atu is ia vi ele tu morning fa ma ni pas de mai ia na ki le ka fai fini ia ele tu ai então fa mi to mau ta tu ke shan ia to pela no ila su to ina la nga ki ngo fo ma upu maranga upu mo ngana sale ia tu ia o mana ia le tato fe tu ia to no fe le mai mo malu si o tato o tu
ia e se fo i se la tau fa winga ina upu ia pe upu ia le wata tau tana no ia mana i fo i te tarai le tau fa ma le fa u tanga ia ole fusi ko le pe o se mea fo i le ke kango tulo e ke kango fo i le fusi o se karfa kai pe fa pe mai lo tino ona e tango le fusi i fo le mau lo tino e ka ofi i se mea e nga ke holdinga i se mea tai pe o amakore fusi le kaukala i e a foi le mau le fusi i le mo le surpelu mo le pelu ma me uma i le ata foi le i mea ka mea ia penga faleagaga lega mai le atua kai pera o le fusi la ia makore fusi e lea mai fusi e i le manava ia kaukau e lea tulou ia ma le pelu o le fikafika ia e mawhainga mau i maronga la ia marunga ale opo e pe ia tau tutusa kau kukusa foi le opo ma le o le opo ia mawhainga e foi le mawhainga e laku kai peo se ata foi le whape o le uka lea le lo ona e alua kulola ia ma le se pepa ila laku kava umai ia to a watu e leo le fusi ikua nga ke kaofia umala ia usa ole e opo pe ma opo ia le uka lori chitulo i le kapolengi i leo e wakua wha piko i kokong a whako ala koe lola i o le fusi kua o le fusi la nga ke kaofia ia lea ia le kapolengi le nga ke o nga ia afifia ia i le uka lori pia whapenga ia ni se mea leo te tau i loa au ia se mea leo te loa au ia ai le tua foi le ia le sila fia le mamalu o si o tatou o tunu i upu ia a ke kilo lai pe o le o whaakasia le opo mare foi le ma opo ia o le opo foi ia nga o se mea foi le a kako whakingoa lai le foi le i le tino ia kai pe o le mele nga sa ngoa i pasta foi le fai me o ke ala kua opo nga ia o pi le sao e le tara o fai wa ia isi kaini e saua good morning ia saua sau le au ke le opo la ia mele fa no fami te ma saua so ia e pe o ia o ka ko o tamatane ia ki kilo foi le tu ole tane male tamatai pe o kai mi mai feiro ai ma fa penga pe fa pena ala ku foi le ia hak mai po la wo ia po so ku fa fingi le fo ko feiro o even lo tina ia po la fa ngau fo ni le masangi ia ta to fo i matua o le kai mi o le fo eu su nga lunga ia la ku po mai fa nau ia fa penga ia ai muri o po li tina ko alua ia sa foi la ma nga ma mai nga lunga ia me foi na pe feiro ia li mele o le pe o le nga o la tana pe le se senga o le opo ma le fusi i lo ule vai nga ia mana nga fa lo va tu fa so nga sa mo le tu la le ia se o le vai nga pasta Lado after. i upu ia After mo mana falia. ia ia le tu Amen. Ia, tei lo le wa, ta tonu lawa le tu la skulu tae nei. ia le tu Ia le tau fo i matatu taimi ai o le nga ia tu tatu fa tunga le Yesu lo wali mantua le tatu fa so mana o Yesu fa fani. Ia e ta pena i masau ia tatu malu TAEAO o le laulawina mo oi. Le TAEAO tatu tali mai ia wale fa o wina tatu malu TAEAO.
pese. Wonga. Sorry. Kero. Se le pewa o le fifa so. O fi sima. O le ma ia te leo. O musika ma pespesenga ni TAEAO. Ya, ia le tua. Masalo le tato wanga ilo le tato tusi le TAEAO nei. O le amo se tato famalosi. O le amo se tato fasoa. O le amo se fesosoani mo le tino ke wiso le TAEAO nei. I le tusi le aposokolo paulo. Nga ave le e kalesia i Efeso. Ia atonu lewa e falongo so. Mo loa fo i ona e falongo i le kalesia le po le ngu le po le ai le o Efeso. Ia au le ala mato ke fia au mai ai le mata upu le lua. O le foi upu la se fulu ma le tasi. Anga i lalo le foi upu e lua se fulu. Mato te tonu. O lo i se fe au o lo o hafifi mai to tonu i mo tatou i le unga tupulanga nei ma le kaimi nge wakako ye. I le vava ai atu i le ekalesia ke riso i le taimi nei. O le ke lei o se fe au. O le te lei o se message. O lewa kako o kousirisila iei. Mo matou vava ai fo iei matou. Tatou le tino ke riso. I le kaimi nge wakako ye. Ma le mele o iei le ekalesia ke riso. I le vava ai fo i le fo i tu o le kalesia ke riso. Pe o whamanatu mai, e le kakau ona o le ekalesia ke riso i se mea whapea. Ai, peta i ane fo i lea. Ona o upo le fionga pa ia le atua, le kaukala mai e le fionga pa ia le atua. Fo i le winga i le ekalesia. O ila, leo loo momoli o loo mai e se fe au mo tato uma. Ina ia whamanatu mai ate oe, ma mātou mai tato uma o le kalesia ke wiso. Ma le au pa ia, ma le au whaatua tua. O i le taimine, lewa tato loa, i le mele o kupu le kalesia ke wiso i le taimine. O i lai to tonu i, o leo loo mai e se fe au. Mo tato uma e whamanatu mai e. Ia e si la fia mo mātou i loa. Le tāua o tātou, ma le mafu anga tonu, le pe o upo le pese lena mātou whaasoa tua i whamai o Iesu le atoanga. O Iesu le atoanga, o le fi le mu, o mea uma, le whamanato mai upo le pese ngā. Ia tātou, i le au atupulanga, ma le taimi nei ua tātou iei. Ma le tātou wawa ai atu, i le mele o kupu le kalesia ke wiso. Mātou te le whai atu rā whape kusi aku i le mako lima i le uso a kerusiana. Le ai maki le kusi lima. Ai mātou te wawa ai lava i le fionga pa ia le atua. Fo i lea. Inga ia o ngā le upo le atua. Ia o ina oe le te mai moa mai. Ia o ina mātou mai tātou uma. Ina ia o le malama lama. A tātou malama lama le lei. I le mea o le fina ngalo i ai le atua. Ma le plena le atua ina ia whaolaina i tātou. O le ala mea o le akako kusikusi lima. O le ala mea o le tātou whaamasingo ai lesi ma lesi i lesi. Pea tātou malamalama lai le upo le atua. Pea o ngā mako whaia o Iesu le atoanga. O le akanga le kongu i. O le mea tonu ala na le mātou te fia whaasoa tua i te TAEAO nei. E hele ngo o le kalesia le mātou te ngalu e ma pasas. Ia ai maku ke le o mai la whape maku e kau akule ngo le maku e kalesia le ai. Le anga o mātou o le vaenga o le tine o ke wiso. Whapea o ele te mai moa ma le TAEAO nei. Au alangi o kako pole fua i ngoa. Ai a kako wawa ai o tātou. O le tino ke wiso, o le kasi are kingo, o le kau ke pi uma i. Kasi are kingo, o le kau ke pi uma i. Pipi i ai le alofa tu noa, pipi i ai le assembly, pipi i ai le sofiku, pipi i ai le meko kisi, pipi i ai le la mosa, pipi i uma i le tino o le tas. O ai le kingo lea. Peo ngā oa o mele whionga pa i ale atua, o ke riso i so. O kako o la. O kako o la. O Iesu o le haka o le vine moni. Le pipi i uma i la. Le pipi i e foi mātou.
pipi ai oe malau e kalisia ngai ke ngarue. O le winga la o se whamalosi, ma se toe whamanatu le tino ke riso, o uso matua whawhine i le au pa ia male au pele le TAEAO o i le iai le fatu atoa o fuafuanga le atua. Le kokongo i vesesi, le la matu whaitau atua. Ai pe o winga foi lele o ke ia o ta mai pasta pese de mai e link le pese ngai. Le ta o le upule fa mai o Yesu le atoanga. O Yesu o le aka o le alofa tu noa o le atu o le ngafari king o le alofa tu noa o le tu oi o ronga alo pele ko kasi o Yesu Kristo. Aka ko vava aila ie. Ele ala se mea pa o le mea e o kako malama i le message ia kako malama o Yesu o le atoanga o mea. Ele o se e kalesi ele o se loku se atoanga o mea le tua. O ai tolo ngalo pele ko kasi o Yesu Kristo o le atoanga nga o fuafuanga ma le plan le tua. Le ala matou fai tau atua vese si e TAEAO ni ia mata to ele faso ia fa pena le ona faso solo atu i sunga i au na le tua. Le ala lo fai tau atua nai foi ipu ia mata to ele le matou faso le TAEAO ni so le faftai foi le ngai kamiki o makongu le fa ko pese o to miti o matonu fa ko pese ni. Kamiki sa va ia. Ele ai, o to miti o matonu. Mai kua i fa pese le pese fai fei. Ya le o kele ai kale si o so le mau upu te le tama tio mato u o ki so o ya so ka me ko ki so o ya ka me ko mo ele tu ya ma sa popo vi ele tu TAEAO nei ma sa popo vi ele tu o le nei ia o to manatu sa fa pau o to ona mua I la le tino na ta ua to o ele perito meina e la to o e ua ta ua perito meina I le tino ua faia e lima ona poia sa le iaia te o to keriso sa tangata ese o to I le sauninga o le MALØ Israelu o tangata ese foi I fea ngainga ua iai le mea na fola ina sa le aiso o to faa moe sa no foi male atua I le laloanga o ona po nei ona o keriso Yesu o to sa vava mamao na mua ua faa lata ina mai I le toto o keriso le ala ue whalongo iei le ala ue whalongo I sa moa I le TAEAO ni le ue faa fofonga iei oe lea e te ngalue na te sile fia le ngoa o le ekalesia ngai ke ngalue le foi matou te lo le ngoa le ekalesia le matou te ngalu lue aka ko ki vava aila ile I foi upu ia le no foi tau atua su kasi se furu lua se furu tolu e su kasi lu su kolu e tolu foi upu ia o ko kongo foi upu ia tolu le ala ya fi mai ai tonu I le atoanga le atoanga o mea uma oi o Yesu Kristo amaka ko ora e foi le mito I tala Yesu Kristo o le ala nga ruenga Yesu Kristo o le ala nga mea fai o le ala me tato te lo ai o le atoanga o Yesu o le atoanga o mea uma o le mafo anga ina ua anga sala le urua I tangata I ole kene se tolu fo I posuma lim o inga lenga fola I le tualonga kalida le tamale le ka mai I o ai o Yesu Kristo fa mai a ona po nei wa le o ka mai o ngai o nga po ngai wa ka ko ye fa mai a ona po nei ona o Yesu Kristo o tausa va ma na mua ua faalata ina mai I le toto o Yesu Kristo wa yese o ka ko sale ese tua ia ka ko le fa mai sa fa pau sa mo na mo esa o sa mo I o kali I sa fa pau sa mo na mo ga vai me I la mai le apostolo Paulo le kusi le o mai ia Korinto ia Efeso o ngu ese e pei o ka o sa mo o ngu ese ku kusa le ma Efeso
Nea wa mai ele apostolo le kusi mai tonu le falpipui. E mai a Efeso, o ese Efeso ke mi. O ile wa nga ele kusi le nga mai apostolo I le kalesia le Efeso. O le ese Efeso, le ese kalesia Efeso. A le wo fea, le wo ya ka kusa mo. A le wo ta mai I fa mai o ko sa fa pau ana mua. Mai na ta ua o tau o ele perito meina e ila tau e ua ta ua perito meina I le tino ua whaia e 5. Ora le mea ua kau le perito meina I tato. O le mea le o le perito me le le pau. Nga o isara elu ai e whaia mea nga. Tu lou sa moa mangu ese le kai au ngi. Ele ikala ia e apostolo le se mea ka uta perito me le pau. O le ala peritome lenga ka hala I mai le apostolo Paulo. O le peritome FAALEAGAGA. A le peritome I le pau. Ele se mea Samoa. Ele se mea ese o le sign nga o le fiangainga. A le atua ma apere amo. Le mea lea ka o le peritome I le pau. Famai le atua. E fai longa lea. I au ngā tupulanga. O le kaukala I fitalai le atua ia apere amo. Le la fea ngai ngā lenga whai, ngā osi lai le me lera ka o peritome lai le pau. Lea lai kausi o le me le tausi e Israel. Masai uta I au ngā tupuranga, e o mai au ngā kupuranga nge. Ale me le wa whai e nu ese, le wa loke ngu ese le me, aisea, ka le whai fea ngai ngā male atua. O isa whai fea ngai ngā male atua. Ngā o Israel wale ngu whai fea ngai ngā male atua. E le whai fea ngai ngā Samoa, kulou Samoa. Mare au ke siano mare au fatua tua I le TAEAO ni. Ka kele fai fea ngainga. Ka kele fai fea ngainga mare atu. Oi nga o si fea ngainga mare atua. O le ngu lea. Oi, o Israel. Pau nga o le ngu nga o si fea ngainga mare atua. Au ka kou. Sale aise, venefa mai sale aise a kua sale ike riso I atatou. Aise a, leanga sa wha pau ka kou. O Israel. O le ngu filifilia o le atua. Lea lai tau tala mai e ale. E whawhekai I le atua, ngā kawhar ko wha le atua le lami. Ngā liu kingo ka ngaka le atua, e ala I lunga alo I Jesu Keriso lea. O lea mea ngā sau Jesu whai, ngā sau wasi tau langa, e sea, ngā ua ngā sala o kako urua I makua I o, se o mai le ason ngai. A lea mea na o tupu I, o le ua masaa le toto o le tatua I o Jesu Keriso. O lea le koko lea, o le toto o le whea ngai ngā fau. O le koko e reisonga ila, e reisonga mangumi ngumi. O le toto mama, o le koko paia, o le koko kāua. O le kau lea oe maa uma I tatou uma sa moa mare au keisiano o le TAEAO nei. Ngā whaakau winga I kākou I le toto paia o le alo I Jesu Keriso le ka uma I. O le koko lea, ngā whaalaka mai I kākou. Inga ia kakasi I tatou ma le nuu o le atua. E ala la I le toto paia ma le toto tāua o Jesu le ka uma I. O le ala le mea o le a kako fi ngā ua I fua. O ai lea, o le a o le mea lea. Lewa kako ilo le message. O lea le mea kako whaia le message. Kako avea le message. I le loko maua lalo. Kako avea le loto maua lalo. Kako avea le message. O ngā whaingo fie lea. O ngā whauru whale le whi au le fina ngaro maloto. Inga ia whaura inga sa moa. Ai leo lo kusi lima. E leo lo whaia fua o mea ko kino mangisi mea niti e tale tia aua. E ke offenda I tangata I mea ngā. A lea mea lea. Ngā wao mai. Ia kako auangi whaia le aua le kala inga o ko kere kaka e wala ko kala ia le kala le. Ua whi ngau o tangata. Ua whaahali ele poto mali Samoa. Ele tipai tinga. E sesi le upo le kua umang kusi wa uma. Ua tusia. Le se mera kako tipai tinga ele upo le kupu. Lea la ua whalonga I. I nei vaenga ia pe ona ufai atu TAEAO le. O kako. Ngā kau le pe tome ina I tatou e utai mai Israel. Langa ri se mea kako mea na. O le pe tome ia. O le whea ngainga ngā osi e le tua ma apera amu. E au ngā tupulanga na. O le mea whaila le aura mai. Who cares? Kasi ar kala whai. Le se mea mātou ngā mea. Mako ke le I o si whea ngainga e le whamai le tua a mea tu lou Samoa. E peritome Samoa le pau. Pau al peritome le ngā kahala I le apostolo I Efeso le wo o mai a kako. O le peritome o le anganga. Ma le loko.
A se upu ka ko lo ke fo me o kingo. Ma me ia nga o se fea ngai ngai. Langa o le ata o le tino o le aka o Israelu. O le ata whaaleanga o le ata o le ekalesia ke risa. Le nga sawi Yesu ma le alofa fifi uma i arku la fo. I le upo e kasi o le alofa. Isi vaenga le iang. Ona poia. Sa le ia te o tau ke riso. Moe vai. Sa le ngu ese. Sa le ia kako. Sa kako whapau pau. Sa le se ke riso ia tatou. Fa mai sa tangata ese o tau le sau ninga. O le malo Israelu. O tangata ese fo i fea ngainga. Sa kangaka ese kako sau ninga Israelu malora kua. Sa tangata ese fo i kako i fea ngainga ese a. Tanga ngā Israelu ngā usi whea ngainga ma lea tua, ere i usi whea ngainga ma Samoa. Ai whawhetai le upo lea tua. Lea ua, pape o le kusi lea ngā mai a Efeso, lea ua o mai a tatou. Ia le whina ngalo lea tua. Wha malamalama oe, wha malamalama mātou, kako malamalama. Iong kako wa ngā i loe i uma. Ai oangi e alma kusi lima oe, o le mele o le mele nai me ke whai e fuanga me, o ia whailanga mea, o la e ngofum wha masingo lo uso a kerisiano. E le se mea ngaka ko e whai. Lenga o le whamasingo ko e kako. E ko e whamasingo inga e kako. Ai ku i lea tua. Ku i lo kako ali. Ku i a Yesu Kristo o longa whaiva malonga kiuke nga. Le kali mai ai. I le aso ea. I le aso e whamasino ina ai. Tangata o la uma o le lunga o le rau. Ia la whaatupe tu vaenga le ia na watu e lola. Ia. Whai mai. Le malo Israelu o tangata ese fo i fea ngainga o iei le mea na fola ina. Ia mea le fola mai ei kua. O le tama le atali i le mori mau mai ei i saia. E fo ina mai le atali i whanau mai le tama e fo ina mai le atali e ilonga ua le malo. Oa oai, le nga fola ia Israelu, le nga fola ia Abraham. Abraham le sau le tupunga le ngafa le. Maka mai fuanga le tua. Sa ili se isi le sau le vale. Foi le o Abraham ile fa solo mai. Se ia fa na mai la kama le nga fola le tua i kur kene se tolu. Foi po suli mar kama le sau ku no momo le ulo. Le ulo ngata po le ulo sakani ia le tua mai sa paki le tua ni TAEAO. Ia mai sa le aiso o tau wha moi si sa le so kako wha moi. Sa no fo i male atua i le rarolangi. Vai, sa le isi atua i le rarolangi, including us. Langa o le i whea sa mo, le rarolangi sa mo, we in the world. O whia ngi afe au ngā tupulanga sa mo, alefa mai sa le isi atua i le rarolangi. Ona po nei, ona o ke riso Yesu. Lea lau e whaalongo iai le TAEAO. Le fe au mole me le tau moli atu i le ekalesia ke riso. Le au paia ma le au pele ma le au whatuatua. O le o ngata tonu le. O le fe au ma le fuafuanga ma le plana le tua. Inga ia whaola inga i kako. Lea whamai ka whaalaka mai la. Onga o le koko paia. O le toto tamai ma moea le tua. Le whamai e o ane whauta. I le tamai ma moea le atua, le na te ave ese anga sala i ale lalolang. Ava ese whawhea, ina ua malingi, ina ua masaa le totupa ia o le tātou ali. O ia o le taulanga. Le nga ofo mai e lava ia sau le laulangi, le mori mau mai e peris fo. Malia i e sua e sau. Whawhtailo na whawhkaiwa, whaia kingo moa. O la ualu whain mena e te whina ngalo i e. Onga lea lofa ia o Samoa. Ona o le lofa ia te oele te mai mo ma TAEAO ni ia mama tau le fa so ia mare nga fa lo pasta ma pasta ia wa uma lo minute ia le tua fa manu ia mai le tua ni TAEAO le fo ina ona ia le tua ole na do fa so ia le tua e foi aí trainando tatu foi tão muito tão putale e foi pui na foi tão ina suta si su moto ia le e bise e lua tu nga tangata i le i foi pura o i tu nga tangata no ese
a tangata nu o le tua. Hoi salo, viele tua. Ale manino ia le whamanatu apostolo Paulo ia Efeso. Ole nu ese, o tangata nu ese. Ia, viele tua. Mai, awari tangale au tu. Sa whapau pau o tō wana mua. Ia, viele ri. E tau e tangata Israelu e tantonu, ma whatuatua ma tapua i le tua. Tangata nu ese, o tangata whapau pau. Viele tua. A foi se a. O no tangata nu ese ia ia la tutukua la tu te iwhia. Viele ri. Ai, ole ngao fo ia leo tangata nu ese, e tau wai ma wala au wai. E tangata nu o le tu Israel. Ole au le 𝚟𝚑𝚘𝚎. Amen. Ole ngao lea. E whalongo ia e whai mea Israelu. Ole au le 𝚟𝚑𝚘𝚎. Pe Samoa, pe Konga, pe Moapi. Ko whea lawa nu. E tasi ara tau e tau e Israelu ia nu ese umaya. E lawa e tatou. O tangata le 𝚟𝚑𝚘𝚎. Lango tangata whapau latu te le loa le atua le Israel. Viele tua pasta. E fōringa malai o tātou, o tangata e motu ese mai a. Ia, viele ri. E kusa pau a tātou ma nui o Filistia. Ese mai a manua le atua. Nu uma. Ia, o wha manatu rā pau. Ta wha mai whanea pau. O le ngao leo kakang isi. O le 𝚟𝚑𝚘𝚎. Ka ue Israel. E wha mai wona ia o Paulo. Viele Na tua. tangata ese o tau i sauninga. O le MALØ Israel. E le malama nu ese ia. Sauninga ia Israel umala tuatua. Ka wha mai wai sa tangata ese o tau. Sauninga, Ia, Atau viele situ, we are outsiders. Moni. Ora upa whingo fia ke mga o ka ua, wako. E le isa ka kumaku pala e kasi. Amen. Ai whai mai lona i o apostol Paulo. Ai ki no oi. O taunu ese. O mawara ko maku pala. So le kom whai ko whingo fia. Ia, viele tua. Whawhingo fia. Whamaori pasta. Viele tua. Tātou nu ese Israelu tangata nu le tua. Amen. E le ai, i ke kua ai, le tua mo Israelu mo le tua. Amen. Ai au ngani mai Paulo e Efeso. E tala fia. Good news. Ioi, tala fia. Ni tangata ese o tau, na tau e au hula ia au Israelu o tau tangata whapau, o le au le 𝚟𝚑𝚘𝚎. Ia. Ai tala fia. Wa mawar ko maku pala. Amen. Amen. Wa mawar tau matu pala. Ma fuisia. Ona toto. Ai kero kokorea. Elo toto mose. Elo koko ikila. Amen. Elo koko truck. Ia. O le toto a Yesu Keriso. O le alo le tua. Lea i tapua i Israel. Amen. Ewa aila i o le kakupi kangaria. O i kongu wale mo wale kumaku pala. Amen. Tātou tangata nuisi. O noa. Keriso Yesu o le toto na malingi. Mea o le toto o le linga. Amen. But to speak Palangi, we were separated from God. So we are outsiders, separate. But because of the blood, mawara mamaku pala Samoa, Tonga, Sydney, Maudi. o mo matu pala mafuisa, tangata re to tasi. O le alo le to seifua, o lo o taua ia Israel. Amen. Ewa ai la ia mane. Iele tua. Au tatu, ele ai ma se kako me, so kako kua ki fafu kako makamaka le manguia Israel. Kako makamaka i sauninga Israel, sauninga maro le tua. Whamaoni pasta. Tatu matamata tu i whenga, o forfolanga. Ia. Whai mai whanei alpo. Sa le ai ma se kako moe kasi. There was no hope at all. Nothing. Ei mase mea. E ma se mea. Sa fuakia, kako ngao ia.
Ai te ro o na nei ia. O le tua alfa. Amen. Amen. O le tua. O le vai o sisira ma le tua. E le fa pito ngafa. Amen. E yai le temi tupo ina. Mo Samoa. Ele tua. Alade. Le au ngani mai apostolo po. Ia vi ele tua. A ona po nei. Ona o ke wiso Yesu. Sa va mau tatou. Hallelujah. Sa ka ku ngofo mai fa fore. Ka fi go fi. Ia. E ngofo ra inga ko ngon moka. Ko ngon fale. Ai ata ta ese. Ngofo mai fa for kibu. Fala mai fa. Ele masika ko wa ya, ele masika ko le ai ya masika ko me mo. Ai kiro tasi arba fo. Amen. Le ngani mai na ya na tu si dia. Tato uma wa tasi tato no le. Ke wisu. Amen. We are one in Christ. Glory. Mana ya mera mai polo. Sa no fe mai polo. Tangata nu ese. Taua yo tau sisila de tua. Taua. Tangata nu ese o ke poli. Po akala la usala elu ya fa yaku. Ia mga mali su ke wiso mo ko fo. E tu mutu papa. Amen. So maya. Afio mai. Fio ban mo ko ngai. Ese ya. Ko karanga ko le. Suak ngakal ngako. But whatever no tatum is ono wai. Ia vi ele tua. Okay, wiso Yesu. Le na amata tatu pokalame. O au ngale tau la mi mo Yesu. Amen. O Yesu fo ya. E o mai atatu. Amen. E ro se sia. Amen. Ona o Yesu fo mai ya. Na baba mo tatu ona bua. Before. But when the blood, when Jesus died, the blood, lata no tatu. E fōringa mai, kasi singa koko alua kuala koko lea. Amen. O po uma mai a fusi mai mo tatu tatu. Ia. E no se e rengi le kese e prepare. Ia. Kasi. Ta foi so. Hallelujah. Praise the Lord. So e lua ko inga I, outsiders, o la pa, ata tunu le tua. Amen. O la au le putawina, sa le mau e tangata I fafo man bia I. Ai faftai, na tōra me tupar. Ono toto isu, mawaro tatu. Bela dia, tatu. Kasi tatu dia. Toto isu. Yesu. Ia le tu, mana ia. Watasi tatu ia one in Christ. Ia le ri, ia tu akula menos. Ia. Pastor. Hello. Songa pe iso negalo foi le toi fa popo I to ta pule malenga fa ro. Pastor. Te lo na ua, manino ale va inga na tatou. Dai fai puna e tolu le o tatou a mata ia. Ia, le tu. Mana ia tatou tal me fa solo no le ua. Fa solo tatou tai. Ia, le tu. Mai la le fai puna sumal fa. Awa o ia tatou te lelei ai. Well. Wana faia ia tasi e sa whaalua. Mana solo ia fo'i le pāwai loto sa vai lua ina ai. Amen. Mai whai upa suma lima. Ua ia whaumatia fo'i lona lava tino le feitanga i. O le tūla fono le I le poloa inga I upu whaasino. Ina ia li liu e ia lava lea to o lua ia whai matangata fau e tasi. Mai le whai upa suma le ono. Ia tupu ai le file mu. Glory. Ma ia whaale leia ma le atua e sa to o lua. I le tino e tasi. Ona o le sa tauru. Ina ua whau matia ai le feitanga I. Amen. Ia ma whai muli e tolu e whai upu. Na ma liu mai whai o ia. E fola mai le tala le lei o le leinga ia te o tau sa vava mamau. A toa ma e ua lata. Ia. Praise the Lord. Ma nei o le talanga mainga ele. Le apostolo le. Ia le tu. O lana tustusinga ele kalesia. Efeso o ia tātou te lelei ai.
Wana whaia ia tasi e sa whaalua. Nā ana solo ia fo'i le pāwai loto sa vai lua ina ai. Amen. Lono ina. Ia, ia an tātou tala foi fai kui e tō. Hallelujah. E lua i tō inga tangatai o le nunga o le atua. Ia, Ia malau whapau. Ia. E kole tama ia tātou lau whapau. Ia. Tangata esi. Ia. Amen. Kwa ula ka mai yeso. Manatu whamaualunga le ori ia. Pape foi le nga o la tau le tua. Wai foi le upule tono le whiongo pa ia le tua. Nga o Sara elu e tua i le kua. Ia sa whapenane mawhawhau tangata iutai. Tatou tata no. O i tatou te iloai. Le foi le lofa tu no o le tua. Sa le whapiko no ngā rofa. Ai le ngu ua le ngā whiriwhiri, ai whaptai le ua tawhar tofa. Ia le ua mauri tatou ua wano. Ua le ngā mua mai a Yesu i longa ngu. Ai peka i ange ua ke enga, ua lako ke enga. Ai te maua le ione mua fo i pue koru. Ma le sukasi ma sulua, wha mai ua sau o ie i lona ngu, ai te ena e longa ngu o ie. Ke ua so mana fo i po se fululua na i le ione mua. Ai wha mai, o ke enga o ia ai so malere fa busuru mai a o i latou o e na talia o ia ma fatu tu i lona swaf na ia abatu e o le manu e ta uai i latou o fa na o le tu o ai le fa kau ia ka ko langa mua ke enga i lalo le miss free i le one mua ia liliu mai noa ia le tu i nukas a winga mai aposkolo le anga pusi le Ia na mo kako ai ngi e pesa ole to e so ne tu pasta ma pasta viene tu la ta o fitelo se pesa ka sa mo mai ai tu la ga ka mai o ko ka ko le pa pa o ke aka o sa ku si tu no fa be sa ora wari ia o fafo o suli mongi ngai ia o fafo suli mongi ia ka mai fafo ngo fie ngale le mo ringo fe au ia so le pifo mai do ngai ia o fafo ia o suli mongi ngai ele o kong suli ele sko ia ia o toa o kam fai pena tawa e lua tuinga ia ato e tua ia mi ele tu so le ale wa auto ma fai ma fuesa ale wa o ai Yesu eu fui tão bem au ta to cham fai vi le tu nei cha ma chang o fie tu ia le lau manino ale le fionga le to muchacho ia lau o saulo Yesu o ia ole le leima sau Yesu fa tasi le ia lona nu o na tangata ia po le au per to me ma le per to me ele tatou ono se talitonunga po se ekalesia tatou amen vi ele tu mai hallelujah wana faia ia tasi e sa falua nana solo ia fo i pa vai loto sa vai lua ina sa wa Yesu kalepe mele solo ina wa ia fa umatia ilona lava tino le feitanga ola e vai sa wa maile no fo ali o lon tama ia solo ia na fola e el que nesse lam ta le wo sa ile tu tangata sa e au maile taula me no o ilungo o le me fai me romo le me matanga le sa tau le va sa wa Yesu ia sa wa o ilungo sa tau le ia le ia matua i solo ia i lalo le me ia le pa vai loto amen wow o ia fa umatia fo ilo na lava tino le feitanga o le tu la fono le polo inga yu fasino ina ia li liu e ia le lava to o lua ia fai matangata fo wetas amen ia kai te ia i luma i fei kuinta to fa o ena lata ma ena va mau amen a ua tasi ma a vea matangata fo ona o Yesu Keriso glory hallelujah mai lo live ma suma le onu ia tupu ai le file mu ele ia la si me ka ku ke mo le file mu ia ele o se ekalesia po sta tonunga po se profeta
Ia, po ai lau. Ai tātou te maua le file mo. Ia pe o ko pese le sa tātou whaalonglongo. Ia, o Iesu wa e manao i le fealofani. Amen. Ma ia whaale leia ma le atua e sa to lua i le tino e tas. Ona o le sa tau ina ua wha umatia ai le feitanga. Ia ngi kai mele koe e le o se taimi tātou te toi tusi li mai. E le o se taimi tātou toi whai mai e o mātou na mua. O mātou na O mātou e sao. tamatuai. O mātou sulimoni. Mātou o sulimoni. O mākonga mua. O i kale pēr pāwai loto leo feitanga. O Iesu ke riso. Ia le atua. Ia le la wha uma ia watu loi lo sunga e. Mai na maliu mai foi o ia. E fola mai le maliu mai foi o ia. E fola mai le tala le lei o le leinga ia te o tau sa wawa mamau. A tō mau tō o e sa a viam whanau o le atua. A tō mau tō o e whai meo sulimoni. A le peso la mua mai a o tō a ni ko wha bisa. Ia. Puke la ua ni mako le mako misuri e. Mana i o le mea le a. Ia le tua. Pai mai na maliu mai foi o ia. E fola mai le tala le lei o le leinga ia te o tau sa wawa mamau. Ia. A tō mai la tarata. Ia ma le ngā whaaloa. Ia le tua. Ia sa mo ia. Tau sunga. Ia tanga foi po super fa mai. Wa o ia tatu te le leia. O va ina I Britannia. For he himself is our peace. O file mu, o le leile me tspi sabo. O file mu le me tspa ia fa Britannia. Tatu te le, tatu te mo file. Ona o ia. E mai la ia. Wa penta te no to lua tata, to ainga. A le fio me Yesu, na se vea. So le message le como fai apostolo Paulo. Ina ia ofi I loto o Efeso, tangata lesi. Mai Paulo, o tangata leo Yesu le na sau. Nga o mai tangata to lua nia. Le ia tasi. So le como fai ia e Paulo fai ati Efeso. A wata to te toi va ai au to tangata esi. Iai. O tangata leo Yesu. Na toso ina mai o to. Ina ia tasi o tau maa. Mara ula ia o Israel. Ia. O resi me mani e before ino fai mai ia Paulo ia Efeso. Efeso wanga waa oi. O manu ia uma Israel. Ia nga waa ai. Iri koe kama ise oi. Kama on malo. Ia. Kama on lo in ele. Ia. Aisea. Tangata Yesu. Fai mai ua wha matia luna lawa tino lea. Fei tangai. Whare o ngaina. Ono ai. Yesu. Ia le tua. Taula malama. Whare o ngaina. Ono ai. Yesu. Fai. Langa e mo ia e lua tinga tangata. Ai le no furo lei fai kama ia. Ia. E lua tinga tangata I. E tangata no ese. Israel. Ai tino oi. E le wha whani fo. Ia. Ele file mu. E fei tangai. E whitau wa ia, o le vālea. Ai whawhitai ia uia I le lotore apo. Amen. Si au ngani mai ia, ai au ngani mai ia Efeso. Mana tua. Mana tua matasi au tau. Wa au mai au tau ea. O le mera le kumaa ia mai. O le whaale lei ke no oe. Na whaale lei Yesu ia vāu. Amen. O vāu Israel mo isi na whaale lei Yesu. O le mali Yesu. O le whaale lei. O le lenga. O salo. O le lenga. O reconciliation. O le whingangalo ai le tua. A wana I whitanga I lana tia. Ia. A wana I whitanga I lana whana. A ia. Ia se le lenga. A whai se singa I luke o le lenga. A whai luke o le lenga so uso. So jofi. Uso atangata. Uso gerisia. E leo no whai ia se fufuanga e whanaka. Pea no whai tuna matanga. E ngalo mo mea umailea ono ke riso. Amen. Ea. E ngalo lo ki ngā disinga ka ona pe ema tātou maho whai ke riso. Amen. Ona na fiu mo ke riso ea. E sa uia se le lenga.
Amen. Ai le fifo Yesu i lang mea. Ferfani. Ole. Ferfani. Ferfani. Ole le linga la le sa le te fa mana tu me pole a Efeso. Le linga. Fa Yesu. Ya. Ya le ala wa. Mutu tu sai tatou. Amen. Ese lengi bus epe. Ole ska inga. Ole ese lengi bus kis. Ole ese lengi bus awa. Tasi tatou. Fa na wala tu chino bus. Ya. Tu na lo funga to ina. Ya, le tua. Ma chango fie na wale le upole tua ni chao. Aka ko vava ile le ia i foi pui na mato fai tau atu pe na mato fai atu ole tusi le na mai le ko skolo mai fa pui ia Efeso. Ava vai le mantu ole kusinga mai le kalesia. O le kalesia e Efeso le ko ile kusi. Aka ko vava ile le ia i le winga o fenga o kusi. O le e toi fa manatu. Encourage mai foi le kusi le la ko skolo ia le kalesia i Efeso. E fa matala ko e la meia nga ka penga e Yesu ke viso inga ia kasi ai lata ia nu ese ia Efeso ia matangata e Peru ko tangata Israel pe ona sauno atu pasa e lua i to inga tangata le Isa o Israel matangata nu ese a le kusi nga mai mo tangata nu ese mo e kale sia le Efeso le ala mo fa matala pe foi mo fa ia ku pasa le ka kikilo e aso le ai e o kau foi mako ngafa o mako kau io o ole ole chau tua ai ba vai ni media o nga o kalia o se le tala le me le tala le me le lau mai le apostolo Paulo i o menga fai Yesu o menga ka penga Yesu e ala i longa maliu i lunga sa tau ole ka mai i ole kingo malea malona toto ole le ata o Yesu le ole ata o tama ma moe le tua le ata o Yesu o ia le nga lainga maua le lenga o tangata o nu ese ia ma Israel le wala mama ya i kai pe o me ngo fa malau atu pastors le umanga lau ma tua ya me o le lenga fa mati ai le feitanga o le tula fono le pola inga i upu fasingo o kula fongo i upu fasingo nga ave ya utaya nga ave ya Israel o le ale me le wala i manguia tato ele fa mai i upu tula fono le i pola inga i upu fasingo ina ia li liu e ia lava le tula fono ia fai matangata fongo e tasi ngali liu e foi Yesu le kula fongo le i upu hasingo le kula fongo le ave inga ia kasi ka ko kasi ia le kalesia le Efeso ia ma Israel wala nga mongin fa maungi le feke nga ia e fa maualumua ia Israel i lo la to atu le va ia le lofa o le tu le la inga ia fa la inga ka ko ta to tanga o nu ese le la lo winga la fa matalanga le atono le mala e lua tangata o nu ese po le kalesia i Efeso ia matangata Israel lo winga la tala fo le ka fa o matua fo le ia le pokalambe ia na vatu fo le o na le tu ma fo sela so songi fo le winga o fa matalanga o se conclusion fo le o le mele mata no tu kulola i Israel matangata nu ese ma Efeso ai kako manguala foi le ma io le tangata o ese ia ma Israel e ma moki ngole akako mai alo lai to tongu le ekalesia akewiso kako mai ko le ekalesia akewiso kako kilo le o le ale mele o tupu ni tonu e kasia kako le ekalesia akewiso ale mele o fai le mele o tupu tonu le ekalesia akewiso le o kupu le mele le wo umanga fa le nu ese ma Israel onga o Yesu
Aka ko mai lai tono le kalesia ke viso. O le ala me le ka ko fape. O le ala me le ka ko kuskusi di makusi aku le si e kalesia, kusi aku le si. Vai le wale luani tangata. Pe o kangaka ia. Pe o ese mai Israel. Aki kino ye. O le awa koe whapere e kalesia maritino ke viso. Ilea, lesi e kalesia. Lesi karikongu, lesi karikongu. O le tino ke viso. O le koe fe ai nga ia. Koe whamasingo e lesi kokongu i. Ai leo le mele le fina ngalo ia. Iai. Ia le atua. Ma kua o kako uma. O kako o le tino ke viso. E kasi ia le ngato tonu nga le mu le pipi uma i le o ngala au. Po le main soso la. O kako la. O kako la. O le ala me fai ko le si la tole. Se ko mea nga fai. Ele se mea nga kako fai. O le mea nga le atua fai. Ai fai kau i le Ioanes fulurima. Lai fai mai o Yesu. O po Yesu fa mai o a unei o le vine moni. O la o tau e kolu ka ngaka leka o mai inga. I upo Yesu o a unei o le vine moni. O la o tau o ai. A sempli ka iki a sofiku o kako o la. O fe le pipi e kako. O le pipi e kako iai. Ia Yesu ke viso. Lenga o le karesia ke viso. Le pipi umai la la. A famele o le upo Yesu ngai inga. O a unei o le vine moni. O la o tau. O lo tama. O ia o lea. O ia o le ngalue vingi. O la uma ele fua. Ko i le atua ngaki se lea sea. Ai le se lea e oi. Ele se lea ele se lea ma kou. Le isi la. Ko oi pea. Ele o se mea ngaka kou e fai. Ele se kako whaamasingonga nga. Ele se kako decision nga kako fai e kipi e se ele si la. Mai e se suke viso. Leanga o kako uma o la o le vine moni. O leanga ke kipia ese lai le fua o le akua o le tama o le tato oli i o Yesu Kristo. Ele se mea ka kipia ese fua isi. Ele se kako ngaluenga nga. Ele o kako se ngalue vingi. O kako o la. O fele pipi i le ekalesia ma le ekalesia. Le pipi i le vine moni. O ai le vine moni o Yesu. Le fa mai o la o kou o le ngalue vinge o lo utamale o la uma ele fua e ave ese ia o la uma e fua e koe keu la ia o le ale me le fina ngalo o ye le tua ia kako fua ke le mai kai selau kai ongu sufuru kai koru sufuru ale se me ke kau mai fai fua kipi ese le sila la mai e Yesu ke viso ele se mea na tatou o le galuega nga le atua o galuega nga le tama oia nga ke ave se le la le fua ele se mea o ele te mai mo mai tulo ele se mea malo nga fai ni ai le como fai a malo ia fua mai longa o langa ia fua ke le mai kai koru kai ongo kai selau le winga na o la famtanga le o mai le mele kupu i langa le o fai le linga Nyo o mga reconcile ka ko e Yesu Kristo. Leanga sa kako vaga mamau mai. Male tua nga mua. Sa fa pau ka ko. Sa le la vea ka ko i osi nga fea ngainga. Sa le ia ka ko se kula fongo. Sa le ia ka ko se upu fasino. O ele upu fasino sa ia Utaia, sa ia Israel. Le ala ua pe o toi fa popo ko le pasta ma pasta. Ki fia mai ala i tonu le ekalesia Kristo. Mo o ele te mai mamatou ka ko ngalu rue fa kasi or kai me ka ke ngalu rue fa kasi aongi o ko kusia ko ka ko lima o ele se sela mele fa ele ai mas ka ko fe au de menga danga ke le lopo sa opo se foi la menga fa ile si la le tu ile te ma o ia ngake ave se ala umai le fu ia mane nga fa lo pasta o la ule to fa popo maka mo fie ma wa ia ele upo le tu o Yesu ke malo ba sa tai ele tua fai unga le fe mai o ma tu man Yesu ia ele tua alba mai e fe mai o fale a toa nga fu e ngan ma are amen a fe mai o fa vai nga pai mai e apostol perfecta well o lua i ofisa ia nga saida nga su
Iele tua. A wara tamare. A lea wa. Yesu. O le matu man. Amen. E fua i ele fale ato. O i tau o seta. Yeah. Yeah. O seta le Yesu. O ifu o se fua ngata. Amen. Vi iele tua. tua. Umai o tasi. Fua i Yesu. Iele li. Praise the Lord. Na le fa so. Pa mundia mai le tua tatu ai. Iele tua. O Efeso so ali le tua ele. Le upu ko ro ita e tua tu suma fa to we. Yeah. Na to lu ngai na lo mai. Iele li. Mta fa so mta. Tai la mula no. Malo i ele tua le Iele tua. Praise the Lord. te lo tatou tusi foi le fai o tatou malu tau fa'aleagaga le aso ataea to'aluga foi lelei vai aso ai lelei ao na maio'i o lelei le manai ate le tusitusiga le ale apostol ia o se fe'au fo'i mo lelei taimi mo tino keriso ia i le manatu ia o le a fa'agata mai i tatou polokalame ia ona o nisi foi o polokalame fa'atulagaina o le tatou aunaga tau le tulaisulu malulua Samoa o tau le tulaisulu matasi New Zealand nei ia o le aga ia toi tatou polokalame masani ia o ulu taitasi tapenaina ma sauni Iesu ma feagaiga ia fiu alesi ia ma tatou aunaga le Word of New Life mai Samoa ai maino e mamao le ala fesili matali o le tusi paia ia ua se vaiaiga fa'aleagaga mo oe i lenei fo'i vaega o le aso ia ai o le atu ina atu loa i le tamai a le atinu ia ua le fa'amaiaina o le tatou pokalame ma le gaga fa'aloalo ia iele tua nei tula o le aso ia le o le taimi fa'atapuni ai fo'i nei mataupu nei taeao ia toe fa'amanatu tula fo'i ia le tatou malaga mo Israelu ai ei afai te fia malanga lea ia ma paso taimele sunga le fa'atonu Pastor 𝚟𝚑𝚘𝚡 ia e malei atu le anga pa ia o le atua ia fa'ato atu na upu ia i o te na alu na tu anga ia i nei tu la o le aso ia o le fa'aiuna i tatou si tatalo popo ia i o vale tu o ma tu na fa'atai mo la upu fa'atai anga pa ia mo la so sorry ia la fo ia tu i la unga luenga mai e anga pa ia fa'ama malama ia fa'apena ona e molio ia i finangalo maloto ia lau fe aunga lau sa van ia i nei taeao le whanoro tainga ina ia lave ina anganga o sio mato atu pele o Samoa sili o ia me uma ina ia tasi le tino se upu sitala o le tau tamali i lau whaafonga nei taeao tama whamangalo mai i mato o au ona ai fo ia tu me uma i lau fio ina ia mavi ia i oi nei masa uma o atu le whaavau le sofa pele sofa maualunga e pa ia e sili ese e maualunga e loloto e lautele le sofa lo tumu i le lofa muti vale le sofa leo lo matole i o Iesu Keriso o matou tatalo mavara au atu aine amen ia vi ia le tua mai a tia nei fa pele sunga i fa fiangainga ia misa ropati ia fa pele sunga i fa fiangainga ia Mike Poretta ia mātou te whātu Samoa. Ia i le nei tū la o le taeao, tō whasoifo Samoa. Fight.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍𝚘. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚑𝚘𝚢, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚟𝚑𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out.
For 𝚘𝚜𝚅, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚜𝚅, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚜𝚅 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚜𝚅 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.